Nung kitang balot, Jesus ka sa salita, roho mo muli. Ay soko iba, singalo, kadang ko to, Jesus na sonyo. Ay soko iba, singalo, kadang ko to, Jesus na sonyo. Kadang ko to, sa Jesus. Kaya so nung swabon kumadatin insanan, anong misis atau apa di suang samayang. Kinarahingan ni suang kanya sorga, kung sikaw da kaswabon iti, insan pakagut kanu yahaid kapag yampay, maya kaisisan iti, makian yahaid at alumi sa piramutan, kisa mo pasinondot da hatamodon, nagi pasambulo pengimbulayan dahit boras-boras no da kaswabon na bayan. Inasambayang dahil so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya so nung kaswabon kumadati din sanan, miyagal yung mutut-putut pagi duwa na sinding kat ay nakapanaw dati pwede nakalaso tinggin. Harapan dadot ay manong sano ngidala piramutan dati. Kaswabon na ba no? Nati nagumuan na boras dat yala tu nakatalib-talib wala tempo gumuan patay maboras iti nga magitatabi no makimapa nakalambat kam nabорасан dat natagal mo boras sa tiyan din nakalambat no bo nga dua na kun iri pay panwaw-swaw to kan din here. Kaswabon no po bay no hom magano to kon iso kaguhot panambarasan di pangaputan dat ay pelajaran dati di sanga daw di nakatalib. Pelajaran dati di 6 hari bulan karait di Elisa. Ombay na napadi nga harat apat tulundat kisakit kusta ay lang tokod antakan no padi guluhom ay so pagyatu batit ikamoyon dot penyakit kusta. Iso na padi mantad dot ay ralan dot moid iti no pakusta nga arum walim ugadan di lo di. Ada katan ko no pakusta kapiyamano nga ugadan kadi mantad dot tinimungan dot kagumuan. Pikira-kira miagal mo didit antakan do COVID tokod di bo isay na po ito pa susayan pakanon ni kasari aroy takanon do patakan mantako. Jadi napundohit angon takot ustindi akon no pako man ugaday mantad hiyonon dot quarantine mo dendo quarantine nila nga hilak kalabangan am hilo na ilang magaron-aron hilak kalabangan na tiyonon amoy na pohom ay yelo ni tulundat kanga tama tumod kanga barani tumod dat iyo pabanda walay ay sebon na kapian nunudit ay sa kaduhong kadhiri kapya ka bo don na tidak purimanan takad mod da situ akan kahiri takad pengirikaw kayon ka na padiri hiri ka na modok ay sito mod bori
Jadi paingkuran nang kuot nawayaan iti apa tetulundet kisakit ta kusta iti. Saira ano po dot bila dati man intang iti panambarasan paimpunan na padakod iswangget dua raja-raja bukalimo ailanan dala saritan paingkukurahat ay kinarikatan kinasusudon gisambat iswangga dua raja-raja buhok kaanom. Ino padihit pisangadan hilolo tay ko paingkukuran pemerintah da suai da pinapatilambuset ay sangod dilo kumatulon Israel ay lantaw ka digulod ay may nagidilo pakano itulundet it soldier nakarikot sayra da nakakan payduwa dilo da minuli gisambot anuman patayo mantad na di dihom ina padihit ay soldier di nga ay so ano dihot moy panangod dilo nga nunuh nang kuot nindalanan gisambot ina padihit sangad dilo umbaldi kagud mongoy minangay di pangapung dilo gisambot kasaliwan naman tadet kota Samaria. Ina padit Raja Aram iti nga minanimong di siya soldier daw minay rikot di kota Samaria. Ayo lo minanangod kamano pod minangod nga ako ni ka tilong busom ngoyo pinggaya ngay tangolun ngay nga may napadilo tutukay kaya nan sayra na natutukan hingga pagyadi mila magidu ano di kanod sumaliwan dat ay may paghihumba ka kanakanon haroy matusitok kot maktakanon nga ay lanto kanon dat itakanon dat akon na pa kaagumo nga mila rumag soro kung itanganak pod or itana anamanam tok rumikot mo ti anamanam jadi nunudihot ay man momoli mamajak mantad iti kantin mamajak iti kantin igitan no magidu ka iyo dini den tanganak ko saro nga sekira piyam mamajak ti kantin itong Pinay miloy rumagi ti kantin milohin ay ampeng kani kadawlot ay tulon da Israel antakandet numanilet Raja Aram numan kapungo ikay nandilo ino po di sitok patakanan nga nai iko aran nagi matuy nangarag kadaw montok na po di ki haro-haro nga ino po di poningolon di takanon nga anga pangkal tumodogatang naik harga miagalo dati dendod mininsawat di gatangga wagas anga mahal ka wagas sinundo kayo ano may kagatangga wagas kadim ito mitud minuma minsawa ti gatangge nga saba bay ni bosku saba karas ket tangolun pian hilam malaya nga itinupod dati dinilan kantor di bugit soro ko jadi aiso na podita kanon nunuh podihot ta kanon di tangolun mandi liuboy mandi na pod inati kadati
Israel kot Camilo. Pudi tanga nakatoro iso no mga kan. Tadaw bayno akanon to katanak kiluto gambar. Sorry palis. Tadaw suab kanon ni tanaki jisi maguring. Tadaw suab di no agaga nom di say tanakot man akano. Di haulin atin. Miagalit kita nun katali biti katalu iti kaapat. Tanaki Asiana. Kumuli mo tanaki Elda Dawkin. Aduya ano ko tikus-tikus no pod antakan nilom ay so no olu. Dat olu naging datikusam tanganak po di nga akanon. Milo dati lad o kitad isuanggot dua raja-raja onom ayat kadua no pada mualu no kadhilo. Uhot na raja kumadisyo nunu no kurore ka simbar po ditandu idi. Kana po lo tandu kumadho pataka ina tanak no kusay moid akanon dati isiyo dubay no. Suab no pondom itindot tanak kukusay akanon dati. May no di dahay on soko itanakku numandahya akano. Masayra no po di tadaw suab may kuno di sugato dat man di dahay akan ni tanak daw. Nga ngoyo no di siyo li soko itanak daw ka. Wah. Paing kuroh to kono di ati tilo. Magiakanakan. Wah. Uhang ko'y matay lawson ka. To. Nga iya ti bugya kapuri mananto ko ti dondo mo. Kadi mong imbulay lang. Kikira-kirad dampo na kasakit to di lolosan nilod miagal kapiloot ay kasindualan kogoyoon korulon. Ang buli jadi iya lolo nga iya miagalid dati ginawo. Uhang lagi matay ka. Ako'y papasala dat ay nunuho pamusarahan dati pendirian toko dat ay sakirod kawaya da miagalilo. Nga lebih kurang dit sumakit tilo mo. Haro kantakan dat antakan no pod olidas tinan toko sihat toko nga ino po hit kain kokoton do ginawa no nga pain suway-suway. Pain kuroh yan nuno pia kantakan nga ay pasatiya ako no kumakin rohingan matay pia katutukon miagalid dit ginawa dati. Nga ini itinaharo nga umamirungaw po. Umbal pag itong pinay sumakit ato kay. Iri no haro kantakan dat ato kay susah tako papasalat ti sasangulon dat sayra na pod oinggor ita sumakit nga kongoy nga bomo. Tu ato ko ori ko ti ginawa siyo dat kapurimanan di siyo ay ada ti opurimanan dat ato ko pakawaya nga umbal pagit sumakit iyati o sumakit itong pinay nga tok oinggorit kun pod ay sumakit hinongahin mo tito soroy. Okon pondod sumambayang ko mo natas ka sumambayang nga ay olingasan. Mimbulay mo ti ginawon ay
Haron haron detik ko ragu-raguan mo. Oing gorit no pundod di sumakit nga iri nandohot korotuon na sumono. Man tadi kapuriman nandet oing gorit koboros ngai to kanondod osonong nagidadit tid apatay ko piyo. Tu oing gorit ti torwol. Sumambayang nga ay kinarahingan po kinongohon. Ujung-ujung mo nando pagihumbit orang pandai ka. Tok miloh mo ti hilod di. Ano kan kundod kadit isom tapat kapiyam nakongoy ako ibad hilod di sedit antakan dat orwan ako sinumakit hindi bo ka. Nga itinupo nga kon ko sumakit. Itinupo nga monolaus. Gisombo ilo di tanganak nga to reason di dilo mangakan. Ay. Ngono po dati po topiko dari sudut rohani ili tong pinayom. Harokan takandet itinupo tanganak dati nga to reason dati det momololo bilod iswa nga katubayaan. Pengkuro nangkut korotion na kumoyon kulod hilo hingga dat ay iya haro tempo dat iyati itimolahing sendiri momonsed ilo no patanganak nga obas dat tumano ditit og pagaduhan da kinarahingan. Iso no po komanta didi nga iti tari sabat. Rumikot na tulandat tabay no. Iso no po komanta dit mamatay to ko dat koboboyuhon da rohani letanganak nga miagal iti hari sabat no bo. Harohot program haro activity da sikul tay ko ay hari tiga tit persatuan-persatuan dat itanudan tokod kon piaka program buat nga sikul. Isandiri toko da may tanod. Ay sirain dad ori ko tatimpu to harati pamadi program hari sabat. Pengkuro. Pongoyan no kamoy tanak no. Sakirad ano po ngayon nga ay duan. Nga sakiro po ngayon no hari sabat. Na mahiri to nandun opido ginawo po ngayon kaamo po ngayon nga ay duan. Po ngayon nga aya hari sabat pumadib diswab ka. No kanda disawo. Akon tegi ako sa dopon niri ka. Iri no muti kagi mo mirungaw. Akon tegi ako sa dopon niri jam 3. Akon ko jam 3 kari ka. Jam 3 no badadi. Buli no boribod. Nakongay nanda sambayang ko suwabon ka. Iri nakaguhi mo mirungaw dito di mo. Po ngayon di tanganak. Iri ni kanta kandat ay haro timpu-timpu iati sendiri at mamatay tin nilai-nilai rohani isuang na kaposian na tanganak. Okay. Jadi mogiakan na kandid mga kandil na tanganak kakuan na po nga ay Ouruando Lawson. Okay, may ito kakago pagulyo. Di pa nang barasandat. Kasuabon na ba no? Ho dia dua raja-raja buka turu. At sarita iti tagayo kapiyo. Kasuabon iti. Poboras na di Elisa. Miyam pay boras sa kinarhingan pay kaboras si Siyod. Suwab. Pikir-kirat itimpo iti. Sa sukat tatapong gibobos sa tasonong. Kigatanggat. Sa sikal dua sukat jalay. Di kigatang. Sa sikal di hilad tatobon dat tagayo da Samaria. Nga ino padihit. Bontugan ni di iosilid suhon da raja.
sinumimbar kumadi Elisa hali pihak kinarahingan mangukabot gondila datawan om hari na ako dit katumboya iti kamuyan mo ka. Nga simbari Elisa, om kakito, kano kakito, kahi ka. Miyampay maton sendiri, nga iya na pom ako kakandat nunununu mantad idaw. Nakura to iya di. Ako ano po nga, mangiwali siya ay siya tumayaan. Pukulan 6:04. Okay, 6, oh, pa tuming ka Dubai, no? Aswab pa din. Paretano pukul 5. Pukul 5:75. Apat at tulong na kisakit akusta. Harod hirit tatobon na tagayo. Dokota sa Maria. Magiboros-boros na ilo dat nakura dito. Sa ngingiri, kau tokod hitid. Mandad matay ka. Iya tinapohom may taka nag-iiswang hilak kota. May taka napaswang nga manulaw sila swang ka. Apatay taka dilo. Sa kiramundarang taka diti nga apatay takay kadaw ka. Paingkurandad sumuborang taka nagi may pamukiman dat tentara Aram. Sa kira na popologasan taka dilo ada paimpasi pa apasi tako nga patayon taka na patayon taka na padilom apatay taka no. Antakan na pa dit minsa sadop kayut na dilo domine suwag hiri pamukiman dit Saudar Aram. Nga sira na karikat ilad hiri tisan di pinamukiman di tulun Aram kakito na di dilad ay sa tulun. Isuang dua raja-raja buka turu ayat ke-5. Ay sa tulun. Nakuro. Ayat ke-6. Kakuaan na po nga kinarahingan minamosaid ina pohit. Saudar Arami di nga nakorangaw yelo da tunik karita kuda. Tunik kuda ginumuan do saudar. Gisambot kano po di dilo to minanuhu motidi tulun da Israel. Raja Israel ay raja tulun da het nagi Misraim lumay panangod dati. Mantadi di pagidu na dilo antakan di minsa sadop. Minanong kiad di pamukiman dilo ito nga kuda, ito nga kalday. Nuno na pa'y harad hiri pinumukiman nga ay sa nanuman dilo igitay. Nakuro. Minagidu ilod ay may dat manalamat at tinan sendiri. Irin na di sira nakarikat ahirin pinamukiman di. Ay so di dokus ismo ay dot ay say barang mustahil lumuntok kinarahingan. Di once yan kinahingan at ilan patulong nila nga magidu kansado kinarahingan na sumangod. Di siya tailanong pengkukuralan dat manangod nila po dat pasien dati. Nga tumbayaan tokod kinarahingan no pong haroralan di siya sendiri. Harohit kantakando pawayaan di siya kumadati. Nga kodoid adati oratian da antakan hindi. Iho kadaw di wagu-wagu sinumakit. Nga kuno dadi oduyaan, kuno dadi opatutan. To, mantad ka sumakit. Asanong mangku tu kontok na ko pia suti o tanganak. iri dihit kapurimanan kuno pom tinomo di kan kinarahingan dat pinapawaya iti sumakit iti kata soro ko. Tu milo pinontak ilot antakan dat suti da tanganak. Kamano pa dim may papatod may pangano nga di tagal to suti iya. Antakan di hiri na did
Sera det nakasuang dahil rumah sakit nga agumo nadi kapurimanan ikan takandet norotian nakitoh kudet iya tihi pamahiti ka. Suai bugari tampinay toko karati di kan takandet kono toko kono diri. Haro himila toko man toko basawo pakinongohan dadombokon nandiolo ka ang arato layan anda hilo. Orang-orang onda dati tiad di nga kasubuh kono pakapyadirim oratian no nagim nakurahom paingkuro no kakuaan isay tangaratid di ah nakasuang kun pa di rumah sakit ay puji Tuhan tu ongosanong ongosuaw um, ining guwasan na mo nakasuang tu daylan mo ginawo nga haroy kantakandet nagi patut to ay kita nula dahil yeah. Nga ano yung kita ako pa nakasuang isa na pa kadit bocor rahasia nga miagal ko iti labi panda di elda daw kinto ano kasuang ki elda hapodam talu taon isiriba abulis semua hanggang mga ilawat ka iya dihi undang-undang warga emas 60 ke atas abulis semua ang kadaw ka kamu na padim padihit ang sihat-sihat ikon takataon na ubulis semua dia elda kopi kopi wasa di Bakasari po nga antakan na padid di tong Pinay mantad ko oyo kisarundong maturit yun di ina padihirit taguangan dat katil ko nga oruan di suma kita ko kitanan mogi ohurub padi homoy lawat nga kaginawa kum ay kon na sumakit nga minidu pagun minidu pia pagun nga sarado yan ginawo no padiladit inapahit pamusara haro limo onom ot kabanaro mo isuang ay sorodudu no kadi kata soro ko nga irinit yedit sumapi da ginaw dit undang-undang sairad pira-pira tempo rumi katay security kira-kira taon iri nadi ikoman ko itong pinad takoy orot yani kantakan did tako pakasuang dahiri iti panasakit po ni boros antakan dit sihat ko pingkan nagila tulod na Israel nila numan ko punga buli jadi antakan no padit ako ila numan pagyalaba-laba lum paing purapya nga uang ko naging apatay ko patayo na kulot so to reason di tangan ako mga kan jadi katutukan no padi disarita ko dito nung irinig ka mo dat harohit no kadit dan orang puti double standard padi double standard muntok diolo oratian alam muntok diolo na ikisarundong bagi nga muntok ko pati ko gumuanom ay puri mo nanong papurakan padi dati mato dat iya di namatugyat kantakan datawayaan nila jadi iya ti da timpu-timpu da dendo antakan da ongolidas toko iswa ngat kainanan dati paingkuran na pay pendapat nun antakan da osihatom
Amin tu katilombos sekiran isuang kapana sakit. Iti rohani dati datimpu iti paingkuran po pendirian kogiroton omboros datin isuanget ketumbayaan kumakin rohingan. Nga amin so dia dat sayra pihak kawaya ko ingoritante ko nununu po kendalanan no keposian nga ogirot ko ompotilombos iti pendirian dati kain kokoton dati ginhaw dati ogirot kumakin rohingan halipiad kawaya tokod kantakan dit ay pasinduol imo monsed og guyo dati katumbayaan dati. Nga ilan dati dat akon na pakumantandot so kadung nga kinorohingan ato kay kaano dat mo nalibamban ay sana nilo. Dati oratian na sumunu ara timpo-timpo ato ko karati dat nunut mo dan da kinorohingan it. Kusyan dati nga tumbayaan to ko dat lobi kay lahisyo dat nunuhit awayaan dati nakura to kawaya to ko nakura to suway kawaya iri dumat timimbulay tuhat-tuhat at yadi nga oratian ni dati rin seran ori katatimpo. Siyaw to nakatali buat pukul 5:75 pukul 5:78 no matilitong Pinay nga konsikaw kumadati may dati ang pakay ti pagimpayan dati isisa takon iswang at samaya. Inoringan isong kadyan sorga konsikaw dat aswaman diti napupusan dahay ti panambarasan no aswaban diti miyampay da kapurimanan ti papakitad kantakan dat pamagunan kapasian dahay labi pandat iswang da katumbayaan kumadia. Iswang ganun no pakantakan nga may nihay upay may patilombos sihed og girot paturin ng kasari iswang katumbayaan kumadia may danuno no pay awayan dahay nga amo dahay aratu nga patilombos sihay dat paingigit kasari ang pensan di kasari kumadia. Konsikaw dat panghakan tadaw dubay no pira-pira patimpo kasuang hetit tadaw sabat may nihay ahako gisombot ay katalibamban ni Haida tadaw dubay no kasuwang nun de heti tadaw sabat pinatanto no di man hay gompiyo pagisisan hay iswang sambayan. Ampunan natin sa nando sa dahi Tuhan sambayang dahay iswang arat pan Jesus. Amen. Konsikaw da pagyampayan to ko siyaw dat aswaw channel to miyagal dit madusado hilat piramutan diti no nga harap da ayda na iduan ito yun. Bahin ako po kapiro ba tako dat 10 hari bulan ay so ako pagyampayan tako aswaban da swaban hari sabat.